Ongi etorriak izan 2016 urteko Bizkaiko traineru txapelketara. Gaurkoan Bizkaiko traineru txapelketia 3 txandatan jokatuko da. Lehenengo txandan 3 traineruk parte hartuko dabe. Lehenengo kaletik Getxoko arraunlaritza egongo dira. Bigarren kaletik Arkote eta laugarren kaletik Iberia. Gogoratu behar dugu bai, Bizkaiko txapelketa hau gaurkoan Lekitxoko uretan jokatzen dela, baina urrengo Lekitxon Euskadiko txapelketia de uztailak 25an berton jokatuko dela. Urten dabe, lehenengo txanda honetako traineruak ikusi izango zuen modura. 20 segundu pasadiraz, beraz, txandia balizokua da. Lehen aipatu dugu modura, lehenengo kaletik Getxoko arraunlaritza daukagu zerremutan. Getxokuak momentu honetan 3. postuan daoz ARCB Ligan 93 puntugaz. Euron entrenatzailea Imanol Kaskantes dabe, San Pedro Urdaibain eta hainbat taldetan ibiltzakoa, eta patroia Aritz Aztobieta da. Bigarren kaletik Arkote Plentziko mutila daoz erremutan. Honek bigarren postuan daoz ARCB maila horretan, 36 puntuaz. Euron entrenatzailea Aitor Gilda, Fortun hainbat urtetan ibilitzakoa eta Arkoten be hainbat urte daroia zena, eta Arkote taldean patroi modura ibiltzen dira Juan Carlos Gernika eta Jon Larrinaga. Plentzitzarrak 2 Bizkaiko txapelketa daukez, 2005an eta 2006an irabazitza. Laugarren kaletik Barrit, Iberiako mutila daoz, Laojalatera. Honek 12. postuan daoz ARCB Ligan 9 puntogaz. Euron entrenatzailea Mariano de Panfilis da, Argentinarra, hainbat urtetan aurkimu bikorrian ibilitzako erremolaritza, eta Euron patroia Urko Marin da. Como habéis podido comprobar, las 3 traineras ya están remando, la tanda es válida. Por la calle 1 está remando Getxo, que en este momento ocupa la 3ª posición en la Liga ARC2 con 33 puntos. El entrenador de los Getxotarras es Imanol Cascante, ex de San Pedro y Urdaibai, entre otros. Y el patrón es Aritz Aztobieta. La calle 2 está remando Arkote. Los Plencitarras en este momento ocupan el 2º puesto en la Liga ARC2 con 36 puntos. El entrenador es Aitor Gil, el remero de Fortus durante muchos años y que ahora lleva también unos cuantos años en Arcote. Los patrones esta temporada en Arcote son Juan Carlos Guernica y Jon Larrinaga, y los Plencitarras tienen 2 campeonatos de Vizcaya conseguidos en los años 2005 y 2006. Por la calle 4 rema la Ojalatera de Iberia, que ocupa el 12º puesto en la Liga ARC2 con 9 puntos. Jangan
Zuzen jaia ez da, harimaren kalte, mintzo lantzakua, eta duta bete, bizinaren zinari bertitu bite. Lehengo txanda horretako trainerua demontabe, lehengo ziagogia eta hau izan da denboria. Lehengo kaletik Getxok 6-19. Bigarren kaletik Arkotek 6-0-3. Eta laugarren kaletik Iberiak 6-51. Beraz ba, denboretan argi ikusten da, trainerua daukezen zailtasunak frankaz joateko, normalia baino minitxu bat inguru gehiago erabili dabe lehenengo luze honetan eta. Harimaren kautez, eskumina guztioi, euskaldunon parte, parrandarako datorren gure bombate.
hau burutzeko prest, eta denporak honek izan dira. Lehenengo kaletik Getxok 11:40. Bigarren kaletik Arkotek 11:10. Eta laugarren kaletik Iberia 12:12. Hemos podido ver que las tres traineras de la primera tanda ya han realizado la segunda ciaboga y los tiempos han sido los siguientes. Por la calle 1 Getxo 11:40. Por la calle 2 Arcote 11:10. Y por la calle 4 Iberia 12:32. Lehenago estropadia hasi aurretik gogoratu dugu Lekitzarrak azkania bigarrantzitzen dela estropaden antolakuntzan eta Bizkaiko txapelketatik aparte Euskadiko txapelketia de Lekitzoko uretan jokatuko dela. Uztailak 25 Santiago eguna Zerenian izango da. Eta gogoratu bai ARF Liga barruan aurten Lekitzarrak antolatzen den ikurrina, El Correo BBK ikurrina, jornada bikoitzera izango dela, beraz, estropadak zapatuan eta domekan be egongo dirazela. Danok gonbidatzen zaitzuegu, guaz batera, erremuaz gozatzera. Tal y como hemos comentado antes de que ha empezado la regata, Lekitzarra y Zuntzarra del Carta hace un gran trabajo en la organización de regatas y este año también, el campeonato, aparte del campeonato de Vizcaya que estamos viendo y disfrutando, se va a disputar el campeonato de Euskadi de traineras en aguas de Lekeitio. Va a ser el próximo 25 de julio, lunes, día de Santiago, y aparte del campeonato de Euskadi, la regata organizada por Lekitzarra en la Liga ARC1 este año se va a disputar a doble jornada, por lo tanto tendremos regata el día 30 de julio y el día 31, sábado y domingo. Por lo tanto, os animamos a que vengáis a disfrutar del remo con nosotros. Taberna. Matxinada zabaldu zen taberna.
kaixo ezari jo. Santuari enionik ez kaixo ezari jo. Kompostelaraino gabe astiarran santillo. Trulararolaro-lalo, trulararolalo-lalo. Lalalo-lalo-lalo, lalalo-lalo-lalo. Naiz gaita jotzen ez jakin, sentitzen naiz gallego. Naiz gaita jotzen ez jakin, sentitzen naiz gallego. Erritasuna noiz behinka aldatzerik balego. Trulararolalo-lalo, trulararolalo-lalo. Lalalo-lalo-lalo, lalalo-lalo-lalo. Trulararolalo-lalo, trulararolalo-lalo. Lalalo-lalo-lalo, lalalo-lalo-lalo. Hirugarren eta azkan ziagako denporate badaukagu, txanda horretan, bereko kaletik getxo 18-46, bigarren kaletik Garkotek 17-10, eta laugarren kaletik Iberiak 20-0. Beraz ba, honek denporak argi izten dabe, lehenago aipatu duguna, traineruak daukazen zaitxasunak gaurkuan estropadia fundamentuz beteteko. Tenemos los tiempos de esta tercera y última ciaboga en la primera tanda. Por la calle 1 Guecho 18-46, por la calle 2 Arcote 17-50 y por la calle 4 Iberia 20-09. Por lo tanto, y tal y como habíamos dicho después de ver los tiempos de la primera ciaboga, se ve claramente que hoy las traineras tienen muchas dificultades para poder completar la regata con estas condiciones de viento y ola. España begira, gauzak zerdiran, hogeita bigara gapara, latino misegiran, azkeneko Coca-Cola talde inote zidan. Aztelena biarango, ezin ebertzear nago. Azte buruetan badakizu, etxean gelditu.
Mesedez, urrengo txandako traineruak hasi hurbiltzen irteerara estropadalekuan sartu barik. Bigarren kaletik Deustu, hirugarren kaletik Lekitxarra eta laugarren kaletik Ondarru. Por favor, traineras de la siguiente tanda vayan acercándose a salida sin invadir el campo de regatas. Por la calle 2 Deusto, por la calle 3 Izuntza y por la calle 4 Ondarru. Aite tabernarako dirurik emonez, dirurik emonez, dirurik emonez, zerrozunik gabe, dirurik emonez. Amairu, laro gehien dau. Bigarren kaletik Arkotek 23.00 berrogeta amabi eta laugarren kaletik Iberiak 26.04 berrogeta amabi.